Concrete so quickly now. A chairman Bucha Atana CD. Yet Timino a William Coma and Sa. All right, Kwabena. Say, Unse, yes, no credit, O can't tam Iguam Crebi. Naya nan terminal. If you hold my bebano, near saying what Macre we. Oh, if you are beba near Buakum for a week, and one some canoe Edne by ye and ye Sabian says she am my manufacturer. And so between my young media trogu yonko soa. Na edino kwa mani mana na kame kan se ablikuma no fa sem esi ye no san sem ye nyina bi nsunsuanso no no na ko ba sa because ye hun nipa no ye hun say asemasi ne Crawford tutu waba ha die obaba be ye nsamone enti ye fa hia no no hunu se sebe betemu asase na hokwa ene di kosi ye no enti ko bi firi mu a anka betimi aso so atresi e dia kwakwa kosi sa entro ye nei from the Interior Minister Adom, and I'll comment the Interior Minister your friend saying Muntaka Obia Uncle Bessie the who said the party ni and who basam Uncle Betantuma Akataso but said your 70 and no the tuga or a very honest person or Muntaka baby Obiano pay me to check at the amount and near manketing kitty be a coso ewo aban we mua say omoyiro omo ho maintaining sa I think say e be making some difference exactly na gidia Ghana for amanufuma na esote no apeja so omo keeping it up especially masewejani an ho ba asem we swiftly but na court even though I disagree and nya wo de wo dwene na obi dwene even though I disagree and I'm say nya de wo dwene na obi dwene so be disagree so de yen they say omampani asemra se yenye sei adia o ye no Nsem CHRAJ ntwere we no gina court na no Nsem no nipa na onu di kai ekọ ye kwotwere no Nsem no se ne de na no ohye nine months commander no mutu sa asem okwotwere na no ohye because na enya asem emu odu akikodu court kra gebetu aka say ni nyina emu no e da ban ase na make na namuntu eye ni very swift very encouraging and His Excellency John Dramani Mahama enya sa the nature of no nonsense yes say the area Omanhene kan kro alright enye sebe nhwehwanimu kokofu bobo unuanimu ayempa se yegekuru nuanimu ama ne mo ne ho keka ho I think they should keep it up and together with inflation eba form CD stabilizing ho keka ho no I think yekoyanim say yetimi maintain sustain a necessary yekoyanimu ano as oman na oman anopede bonkrata no aba nemom yenu abema kodwo mensa brampa one of the finest reporters of Adom newsroom and ne yonko pa ware no se na ware no yanka no Adom FM so a ware ne nye ne de Francis oni Aminatu and ware nyame Adom 29th November all right Golf Estate Auditorium Tema Committee 25 Estate it Francis any Aminatu yenya de ware na tudwa so obi bi ka fa ware hu a onko assembly onko leje kuku assembly kamera hu bizaye ehu hia ai ti bia basa obi asore pen na ware no egu bebre e wo hia hafo bebre na Dominic waga be kama intercendi ga domina ma mi chibini nya Nungwa Methodist na edu sa point no wa ene wo bibitiem se Omanhene Kwabena Asante ntimi ene efiba Asante da akuntimi nka omomom na me yonko baba akosore se de of bijina o sana me se ewurade di Ebasa wasuntimi yes A4 sheet no because pressure wo say woni munwuma so unwuma de bedi wati unwuma no e na de pressure ma wo what you say Kwabena no pay ma yemfa daily guide bokata no na animu no aye prekese na aye nkyese nsem ne do so ho die etimu akotene ye Reverend Dr. Amishadai Usuamwa ADGRA penny Commission on Human Rights and Administrative Justice obekaya ekuo bi competition wo mo se papa ne dwuma wo die no atosin na or the contract bi efa cars ho emma nwumakuo bi na sa contract no e na wo mususu se nukreni eniema bo mu anti ehu behia se mpanifo behwe sa kuo no eye movement for truth and accountability omo ye civil society organization CHRAJ Nsem no
say emu bon kakra ekwan papa no fa so de contract ma Rono Motors Sajel Motors na afei Telino Ghana Limited GRA penino wa mo manya hwere sika kese pa eno danchen so a na kire se ono ankasa no wanye due diligence ye enti yenhwe sesi ameka se yabra no se for enfie enum edi animi ontimi hold any public office CHRAJ for ne desa so na to ne so eno danchen so a wo de na asem na mato ne general se wo hwe na animu ya oni nipa bi e ka ho no yemfa wo mon kokot e wo ka o mabo man nti eno ho asem e wo ho German mampani Ora Frank Water Steinmeier eba omenmu na odani kire kumasi Asante mantemu kochia utumfo se tutu abebio eno ho mfoni eda daily guide anim nkomo a omudi ye unso tufo de magazine artisans wo ho no mo ye no ne ade no se Germany de cars de kaka papa T24 ka Benz no ne BMW ne VW no ne ade ni nyina no om na ye nti wa kyerem se wo momwa omra omenmu sanse e wanim defo e wo omenmu a se nyamwa kakra ebetimi akonka enra the MPP press conference matis also ne chairman Buti yes na ade bi koso minim se wo huna there's an interview bi a trending Dr. Richard Anane oka Nsem bi efensium de bi omne party mpanifo ye na omampenda dakofo suggestion say current chairman no ne ho mfa no na wo muguso tutu ne mondi mum de top to bottom approach no e ka ono nko a ankom sa adwene ho biem yesi papa ya no si ya na abronye so mu abronye ko ka omampani dadakofo anim yes abronye so omampani anu dada anu ko nwasem kra menka omampani dadakofo anu e de wofom se ya so e wo meeting na se ehun interview na Yewura Richard Anane grant na voices no ha won said anytime okay na unim se enro na abronya asa akotena ni platform na ya oye ni social media dia no so editi Dr. Richard Anane atempoto say interview no go grant ye no se den na abronye etimi ekokasa e mani kotie o mampenda da akofo na party no omo tie no mpanifo ete party no sa asem na papa ne kan enti na papa na kokasa wow edi tesa temdi ankasa and chamabute bay I hope say ubenya konya no obisa no sa niema no okay so na brand intino I think say the bonkata ayi that story e daily graphic anime ya ye wo Adom FM anum say opani ya atempem wa hye de yire ene ne ma no in fact asem no yes wo be men entimi nya adwuma ena be ma so de ho ye mrepe na ato ne aho ya bema ho ye mrepe na ato na hu num se ade na wontimi nya no obi ye ba na de ko akiri sa na timi hweja to yire ne omanum ene o banana enipa nso emu owie no unim se odom hye dem no a otwaja tum no de padlock sa esi akiri ya so no mu de mara so no mu oh dabi ono owie na se ubekum trauma adwa asasa duro beja ono akasa wie no de ahomakoso no ko eku no meanwhile some few months ago no na watwitwa ne manu mienu ama yero mba akonfo no chekra nana ama yede ne kwoto afiase ayi bosome miensa yeyi ne ba nche bia no wasan abedi sanse mu no yemfensia nana many are mad but few are naked etaya mi ani na ho wasade no well my info we NCN say na gender NDC amanyuko no led by President John Dramani Mahama ana Yewura Muntaka Adom see transparency openness is so important. President John Dramani Mahama edase under your watch these revelations Omanpenia am ye hu say fi okotena wakosua de papa and bibia wo ye bia on point the maturity the purposefulness and or your focus and ra na so afọ ni mu especially obi to say Yewura Muntaka so say the first time oba ben obenya issues osua de chinchinga yes enti we no buy no na dwuma bibia wo ye bia no okay say even a person from the party or your officer of immigration or no person say the party abapo ni nyina obekan ya mind this for we say no pay on for